ole room lian YouTube channel thar ron tlo tu jong jong te inchunga kan lom hle mai thinlung takin chibai kan buk chewa lom thu kan soini e kan channel masa room liana ti alo chet ta ka wanga channel thar room liana ti le room liana true YouTube channel kan ron siam le nuno hi khongai takin inrem chana muna pianga min share saka video te like min pek sak le ram turin in midu sak khong ana sang ber thinlung takin kan dil kan ngen tak mek meu cheu ani e tuntum video kan ron soile kan ron ta chua tura hian kum sang ni le somni pani KTP General Conference a speaker Reverend Chow Thuama Thucha pon chua chungchanga open letter ron omta kan ron chia chuakin kan ngai dan te atop lama hian kan ron soin kan ron da chomve tura ngai taila thange viewer ten abula tanga atop thlenga min thlir saka min ngai thak sakram ram turin kan ngen tak meu cheu ani e Open letters to Reverend Chow Thuama Kumin sang hi samni pani KGP General Conference policy ba neya tunlai thil omzia ti thupui manga politics tuinu tak manga rural lai MNF sarkar khritak maya isoi singam kha ihwai sinwang lovin iken tape MA degree it's a popui wang nia ki chuan kangai mia kalonga isan ve chinat sepo atlafai tavek mai he MNF sarkar puzoram thanga kai shwai hi achafam kim hak lauti chu achunga omti hi ahechiang tu kanni chuti lain covid timangang tu COVID-19 shipoya wangin mason na po du angin tho thei anilawa kongshang shanga he sarkar hian har satna na meilo ato pha nge chuntiang chu ahuntun ani mek lain he sarkar le atnar kai tu te tan hian vai khatal ichongchai ve tu em kha KGP General Conference a palaikal kan chalai rolti jinga khan MNF chalai sangtam tak antel ve asin itu soi ngai thatu tamjok chuan puchwa wa hi nakum MLA in thana ZPM chiketin MLA a ading ve don emmonile anti hial pulpit lang achanga aw chwa pui atan chuan itima ma ani bing athlep dulisa kha I inti derevek ni in angai itu soi kha tunlai thil omzian 11 MNF sarkar soichiat na ani hial zo he thu ka thonche awang hian irilru ithla khau lawanga khoimolaya I article sa emachuan deuso takin iron thu chuak ma na pulpit zo omna soifo chentu hian khamini zet khachuan ibo sehna sangot mai zongin angum khap amlo antimei thei che ani f lalbiak zama ole kha Reverend Chow Thuama kumin kumsang ni le somni pani KTP General Conference a athucha pon chua chungchanga open letter ahmu te chu kan lo chher chua thei anita a ole amasa kan soidu chu room lian YouTube channel kha amasa alo chet ta ka wangin kan ui kan dil ru po anave hle maya chuti line channel hi kalpui zui lo thelo ni a kan in shiat boxi awangin channel thar kan ron siam no ani khongai takin heng kan channel te hi inrem chana huna pianga te min share sakram tu ten kan ngen chewa video te hi min like sakin khongai takin comments thatak tak te min pezel turin kan ngen tak meu chewni hei mai ba ka hian news tunla hian content pakhata kan mangthina inrem chan chuan hetiang news lian tham alo om hian kan phone number 9612201979 na min be po thin turin kan ngen tak meu chewa hei mai ba ka hian atakram nge thleng rui hlovin ati boile mi pat me chenate nupa ni na chungchanga te boina har sana lo tok to a chung sualte ne le ten mi te ta na dai theuna le mi te chak na thrui petu ani be se te tan 9612201979 a hian biak po a chanchin te hril hriat thei kan ni ti lai kha kanan thailang tel ni sela a thaume ole kan soile kan ngai thak tak ang khan Reverend Chow Thuaman pathian thucha apon chua chungchanga open letter tiang hian adong tarep mai ni a he open letter kan mule kan chhira tang hian rilru hei aum ngala rilru anade uwang mai
engpo ni sela thil reng reng hi mishing in thlir dan le ngai dan kan neya pathian thu po hi peng tam taka soi theile thlir thei ani miau angin tun tum open letter po hi kan ngai dan kan thlir dan kan ron soi dona he open letter siam tu nge po hian reverend Joe Thoma kan senior zaum tak mai letter athon chung changa hian athlir dan le angai dan ron ta chuaka huai sen taka ron puang ani a keni point he open letter hi kan ngai dan huai takin kan ron puan han ve ole kan sei masak do chu ram le nam mangai tak tak tu thinlung rilru lam neutral tak tak inti te hi kan ram le nam kai shua tu tur atana ministry kan lo hron to te congress MNF PC po lo ni ta sela hengin ramin thlen puile mire theite min choi san dan jong jong hi kan du khopem te in zo taila tuman o athatok viawe kan du khope ti in min chan thilrin om ani haulo ni ti chuan ram mi pui te hian ram kai hroi tu kan ministry sarkar na fungchel tu te hi ram le nam mangai na konga hian an nu fual ti hi kan pomda kan thir dan le kan ngai dan chu ni a ta chuan kan ko san hruai tu nge nge te po ram le nam mangai na konga le ram siam thana konga hian zuang lut nge turin kan du a pulpit tlanga nge po hian ram mangai na thu hi min zirtir fo turin kan be sei thina ni chu tiang chu huai sen tak main reverend Joe Thoma nge me hian aron puang chuak ta a athu sei kha angai nom em maya avaro puite lul em athu sei kha rilru lam neutral tak mai side le tan big nei haulo lo ngai thatan chuanin khat luka thu cha ro pui kha a omin arin om tat lo ma sela rilru heilam lo nei le rilru a pan lam side lam on lam lo ne a ngai thatan te tin political party a rum ru te tan chuanin kha atu cha nung tak mai te khachu chempui dol al ani nge in arin om tlat mai ni ole chu tiang chuanin kan pui thiam ten ramle nam mangena thu anon au chu pui meka kan ramle nam atluk sopa achiat mek na kan sarkar hron lai nge te po chu an pachiat na lai te anon thur chu mek lai chon political party a in mangte nge mai chon chu nge mai chu an lo en hlei thei talwa paidam harsa anti zota ani ber mai himo ti chuan open letter po hi siam alo ni tange ni in alang tlat mai ole kanan soi du chu he open letter atanga chiang taka lo lang ni a lang thei ta chu he open letter jiak tu hi ramle nam mangai tu tak tak lam ni lovin party mangai tu party da masajok tu ani ti in pu sak ngam ni in alang tlatani engpo ni sela he open letter siam tu le rom bua sai tu hi party he MNF ministry nuai atang nge ya a thau te po lo sok pha ani ve ma na le he tiang tak maya kan pui thiam reverend Joe Thoma thu cha te alo ngai hota mai hi he tak mai hi zoram mi pui thang le tharten kan ngai huat em mai chu ni a ram le nam aya party MNF congress ZPM mangai jok tlat mai tu te hi ani heng mi te tang hian engti kong main ram hi athatak tak don lo ti hi thang thar khovel riru thiang him taka zoram mangai tu te na kan pom dan kan thir dan chu ani tlat mai ni ole he open letara ron lang chiang em mai athu soya khan reverend Joe Thoma chu kum thar emo lo in khan le tura chon ZPM tan ading don emmi ti zong khan thu cha aron siamani kha ole kan soilan du chu congress an ni emo MNF po ni se PC po ni sela party a rum rut mai ho hianin kan ram le nam kai hroi tu ministry kan son to reng te hi kan du khop lo na thu social media ani emo print media po ni se kan au chu pui apiang mai hian sarkar na la chel ve reng lo ZPM te a min ngai mi mai thina ni chu tang mai chu an chak lo zia le an ma ni nge poina ram le nam mangai na le ram le nam maso na konga min zuan puina hianin du khop min thlen lo zia an pom ve zia hi tilang chiang tu ani nge in arin om pokani ma se hetianga ram le nam mangai tu te an ron au chu apianga ZPM ni hrim angmaya an chu zel dan atang hian an ni lam hi chon ram le nam mangai na tak tak nei lovin an party a thau so kha an la du tok viau ni in alang tlat thungani ole he open letter a hian COVID-19 chungchang kha aron soilanga
hei hi an ina taka chon ril ru tina takani phak ang tok toka zoram covid-19 kan ma chon dan le covid-19 ina zoram min suk dan te han chu thi chuan ril ru ana vong maya phak tok tokin kan lo zir ve thin ani kha pandemic ani chung hianin ram mi puiten kan tuara ani na taka chon khotinin 4C te thlengin kan pu cha kan siam rum mai ni kha ti chuan kan ti te ang covid-19 in kan economy ati che ema kun na thok tu te nge po in an thlai tharte man takin an sal theilo mai ani lova aizol khopuya hian a thonin an to lut huwa jok ani kha chu tiang din mun thalo taka kan omlai chuan ram mi puite chu lockdown kan ni a khuwa kher tlat kan ni a pon kan chuak theilo ma se thakata sarkari na tuam hlom na tur hetianga khuwa kher te min hlom le min pe khi awa be tham em in khatin an don kha thakha chungin cheng som nga hu ani phangem ngun taken han ngai to ma tyang he mai ba ka mizoram sarkari na covid-19 ma chonna turatana sumle pai treasury account honga a the chu hi a be tham je hi tunge hai ani na taka chon covid-19 kan ma chonna jong kha mi pui mi thil phalte pe khom CM relief fund atanga kan beile na mai ani lom ni chuti chung chuan kan ram sarkar kai soi tu te chuan covid-19 awanga sumle pai ahar sajia kha an tlang au pui dup ani lom ni kha ni e ahar sa chu thilrin om takari ma semo kum aron thara sumle pai kan har sa a covid-19 sipui po kan do le theilo atua te nge po chom dolna le hlom na tur sumle pai po kan pek chu theilo lain SEDP a chon chung kwa singa singrung hena cheng singa bora sem tur ani thu aron tlang au pu ni chu hei hi ram le nam mangai na ni theidon em ni hei hi ram le nam mangai na le ram le nam din chu na tur tak du wanga policy an siam le ke an pen na ani theidon em mi khating hang covid-19 sipui do na konga apachia ani laite marks mei thui tu te sum le pai tam tak abat laite chu mai chu ani lawa kan healthcare atana sum le pai ni e mizoram sarkar hena kan lo inzia lu na awanga kan tel ve tur damdo ina kan lu awanga ni damdoi man le engemote sarkara kan lak le thei tur jong te kha mizoram sarkar khan cheng no engzan nge abat kha cheng no sanga noi sang ruk don lai anilom ni abat kha ram mi pui re thei dam lo te damdo in mamo ngoya tlulu te sum le pai chu aba anisia chung chu ape theilo ayus lam panga thok tu te pon lo an la theilo mizoram sarkar na thok tam tak ten lo an la theilowa puan thui ten mizoram sarkar am pek le an supply te chu an puan thui man sarkar ina bat saka sarkar chu lung olovin an nor hial anilom ni kha diktak chonin he open letter ziak tu le siam tu hian khang jong kha amai mi chin sanami nge ni e he MNF ministry noi hen athau asok nemlu tuka meng chuak thelek lo khopin athau hi alo ruya alo muthil san jok ni le ti chon he tiang fakau maya covid-19 do na konga kan pachhet lai le mi puite som le pai bat ani la hianin SEDP chon cheng singa semani don thu chung ko singa sing ruk lai nena sem ani don thu chon ron tlang au pu ni chu ani na dikta ka chon ramle nam an mangai tak ani chuan shi puin chung ko asol le ati mang an lai khan SEDP atana sum le pai an da te hi treasury account hongin mi puite hlom nan mang turan jok don lom ni mi puite tra na ne na kan bega mi tui kan nu lai khan mizoram sarkari na min tuam hlom na kha abe thamlu lai tlatani ani na dikta ka chon covid-19 min ma chon puya apache ema anu loka SEDP sing engamuza the chua tur chungchang aram pong chole si hi aril runa thak athin ur thak ngoi jokasin ani na dikta ka chon tun chuma hianin he open letter ka chan na chungchang hian longa thatu tam tak chon ZPM mo min tile ngei don te hi ka chiang khop mai lo ti mai ro ramle nam mangai na chungchang au chua ka piang ZPM anga in pujela ni chuan ZPM hi ram mangai ber tu angin in lo mutak takani ti kha nangma ni nge point in hriat chen ka du zoka ram mi puiten ZPM an thlop ta thupani pon nang ni ho khan thlop tlakin ram mangai ve ro kan ti zokani engpo ni sela
he open letter ron siam tu hian rilru atina phatlat maya ani na dik taka chuanin he open letter ron ziak tu le ron siam tu hi party ru chil tak MNF ministry nuai hian worker pakhat chu ani nge in arin chumai baka chon Presbyterian nuaya seilian ani engem oti hi rilru achon zo na lian tak lo piang choni a ma se ko ran lampang kha chu kan soi zui tum ni lem lo sila thange KTP General Conference akhan MNF thalai tam takan Congress thalai tam takan ZPM thalai tam takan PC thalai tam takan ani ma se khang ani awangot khan ram mang ana thule ram tluk che na thute rama how to kan ram enkol tu ten ram dan an bo chile pathian dan an bo chena chu political party a thalai rual te wangin kan au chu puingam don lo ti na mi nilove ko ran chu a chela siam thatu ani zok ti hi lo shemo sila ka du tak mi me ni political party te anga vote kan tlin lo lau reng renga thudik thupa misual te nge po choi lian du thin le mai mi chin san du thin ang hi ko ran ani lo ti hi lo shemo se ka du tak me wani ko ran chun a phak to ka sual a hai chu ka nga sual chu ati tlom zelang ma se kan lalpa isu Krista nge poin sual a be khan a hober tu chu setan ani na dikta ka jon tun tuma po hiam reverend chu thoma thu cha lo ngai ho tu hi MNF ministry nge hi anita ani poin lal isu Krista be ber setan a setanan lal isu a hober ang mai khan thodik hober tu le thodik bele tu chu MNF ministry ani ti na ni a ape ma nge chuanin ching al farin a tina ani theizo kang ani na dikta ka chuan kan pui thiam ten hetenga political party a intab lu le in mangho te lau reng lawa thodik tana thu tak an pong chuak piep hi awa fak te lul em hei hi lom zoramin amamo ngoi jok chu open letter ziak tu lo shemol te khai ti chuan pu chian na men lo tak main reverend chu thoma chu apu chhejui le ta pulpit za na nge chu lo soi thina ama nge in ti mel hem le sia aron putan i chu za thak takani political party in mangho jok hi ni sin ani na taka jon kan pathian thu nge po chek sol thin mi hring ho jok chu ilum le lum lo la i vole vot lo ro ti ero chu an kalsan ne view chu ni in alangani hi pathian thu cha an pung chuaka an kut le lamin an ei ruwa an kut le lamin bible an hum boxi a hengo hian alom luak ti chuak em mai chu hengo hian pulpit tlang an lu ve a ani na taka jon party worker hoina pulpit tlang in lu hian e in thin lung le lam ten omje kan mo wang luak in ti chuaka in pathian thu chon min ei mol lo thina ni zokhi ani na dikta ka jon reverend chu thoma hian pulpit tlanga sual a dole sual a highland na hi pulpit ti za lo na ni em anung zuilal isu Krista ke pen nu chu aron rap chat ani zok lo mo lali isu Krista nge chu temple aluta englo zuar tu te thu ro zuar tu te chu ambuina thina rim ema shui shuala la a avu a an do kan te anam thlu a ni poisan thleng noina thleng me khan anam thlu a biak in chu tong china mun an ti don thu kha a au chu puya so mang te pu ka an siam ta ti kha a au chu pui zo ka ni kha chu pathian thu hril na mun nge chu ani tata sin pulpit tlang himo ani na taka jon sual be na mun tur sual ne na in do na puan chu na tu le pathian thu tak puan chu na tu ani zo ka sin ti hi lo shem se ka vadu te lul em vele political party tem platform an siama mi pui za der de chung le lemle na hui duak chunga do thu an phu chop ang mai ma pulpit tlang hi man tur ani lova ni chu ni lo tia man na jok tur ani pathian thu chu khan dai siam ton ang tluk khial ani awangin a chu a at maya tu na hian he open letter siam tu hi na takin a ata ani jokhi he open letter siam tu hi rilru takin ka tong trai saka in muchuak mol mai se ka vadu te lul em vele party mangai lovin ram hi ron mangai ve mol ro se ka tini ti chon reverend chu thoma hi ram le nam hruai tu te I tong trai sak tu em ti zong han a challenge le ngala a zak ther te e lo ne mole a to pa hen a ming te chu la chu kai le ngala
kapa ningat sengjong katui thar chiang khopang hemi sing hi chu ole open letter jiak tu du tak khongai takin ngai to te ramle nam hi I mangai na wangin I ceiling do tlang khopin I tong trai to em I in chung te khi hol tlang khopin thinlung takin pathian ma in lebun ramle nam hi I thlen to zo kem ti hi ka challenge ve du cheni tuna iron challenge reverend chu thuma te hi mo full time tak lalpa pathian rong bol tu ten ni a ramle nam tan hian in e chong ngei nan lo tong trai thina zan khotai rek thengin tlaiwar thak lalpa pathiani ramle nam damna turatan an lo aw to jok thina sin ole open letter jek tu du tak khongai takin lo ngai to te hetiang thu cha hi iron chuangama atha khop mai chuti rual chuan nangma awang hianin mi pakhat talin Isua Krista amu pha to em asual asim pha to em ti hi ka zo du cheni nang hian thinlung le ti tak zetin mi ke vonin I tong trai to em an ril runa na te ril ru le ti tak zetin I thamuan to em ti hi ka zo du cha reverend chau thoma chau anilo kan thu ril tu ro pui tak le kan pui thiam ro pui tak te hian ni thinlunga lungai le mang ang ten tram pui thina zan khotai rek thengin an ti puya an lu chunga kutan ngata an tong trai sak thin ti hi lo hrenon mol mai te khai zak ve thengai te ni chuanin I bob nuai khan I lu rol la na takin I samchu kekla I pa ti ru chilna tui puya nge chon vatla hlum lo la a tha zo khialin karingani ole thil pakhat han soilan le kadu chu reverend chu thuma duli to chu ain the dere ti zong khan thu aron sejui le ani a hetila hi chu mi mal ngai dan le thir dan mai nia soite chem ka tum lo ma se zoram ko ran sang te hetinga thusil tu le pathian thu lam ngai sak thin tu te hian reverend chu thuma hi dulitiat lek chon kan mulem lo ti hi kan thir dan le kan pom dan ani tlang thupin arin oma chu mai ba ka pathian thu hoi sen taka an pon chuana le sual an do na hi in the derena ni hau lovin lallukhum ti ro puizo na chu ani ti hi lo hrenon mol sila ka du tak mek meuni ti chuan zongin angum khak ahmulo ti khan thu kha aron chia zui le ta ni kha ka soi du chu pathian thu hian ngum khak anei ve lo ti hi lo hремol mai ro se political party in mang thin ho mani thil ti that rammi puiten an fak moi ni ho si lo mani jok in fak moi thin te hian ngum khak chu an nei jok thina ramle namtana an thil ti thatte rammi puin fak le choi moi tur an shelo chung hian an mani jok chu rammi puite ma an thil ti that an pung chuaka anin fak moi zuapa political party dangte thil ti sual chu ani na angin an puang chuak bolbola an tlin lo na le an that lo na chu an ni ho hian an haidera an mulo jok chu lom zongin angum khak a mulo anti zongin angum khak mulo anti thu himo political party te hin atagrama thleng chu ani jok tlatani MNF ministry ni ro se congress PCZPM po ni ro se ma ni chak tok lo na le that lo na hi an she reng lo midang zong aya thil ti thajok le thajok angin anin ngaya midang te chena lai ngar an kher chuaka ma se ram mi puiten zoram tana sul nu an nu chi atangin fakna tu reng an hri si lo ani hi ole thu pakhat han soilan le kadu chu reverend chu thuma aron soina khanin he pathian thu asoi awang hian reverend chu thuma chu ZPM candidate ti chungchang kha aron soini kha azak theilo tak meu khatini nangni ang ramle nam mangai tak nei lo ten ram en kolna na le ram thune na na hi inchel miau mai si a apoi em maya ramin kantor pha ngoi mai ni hi ani na dik taka chuan hetiang reverend chu thoma te ang te hi ko san sang tangin ramle nam kai hroi tu ri ron zuang chuak jok silati hi ram mi puiten kan du dan chu ni a VC in khandon thleng mai po hian ko sana nar kai tu rong bol tu te sin chuak tu ra kan nor lom thin jok ni le nang ni ho ram mangai ang de hi chumo aten anui za thak kan ti tak meu to chu ani himale engpo ni sila sarkar na chungchang soi chiat a to phot ani chuanin he MNF ministry ani emo
congress ministry hun lai ani pen ma ni anin la lut fai veka an tua na ngoi mai ni fakla kin na thok ula choi moi tla kin na thok ula ram hian choi moi mang cheu chu ram hian fak mang cheu chu ma se choi moi tla kin engma sul nu min pe si lova in sul nu min nu che sak hi lung at oi mol si lova hengi an sei langa kan sei langa in ngai thiam lova in tuar thiam lo mai chau zo kan kha ani na choin tuna reverend cho thoma thu soi in hak mek po himo in su sual tu chon in pila in hak zo kan kha ti chuan za na pakhat ma nei lovin tiang hen open letter te chu in ron ziak pap mai le ngal chu ani sia zak thailo takin ni reverend cho thoma hen article mangin aron thayemo nang ni howi aron kherzui le cheu karing haulo ma se keni zo khian ngoi liam mai har sa kan ti ni engpo lo ni ro se kan pulpit tlang te kanin khom na te kanin khom puina mun te hi thu tak thu dik ram le nam mang ena konga har chuana turatan te pathian ria chen na tak turatana injir ti na tur munani ti hi lo hrenon molang che pulpit zaom na ti borban na anilo pulpit zaom na ti bor bang thin tu te chu lemlet ei ruk se reng lo party chau mangai thin tu ten pathian thu cha soina na adon mangve thin zo khini ti hi lo hrenon mol turing ka du tak meu che ni engponi sila tun trumatan chonin open letter kan chan hi du tok ta phot maila thange a seilu tuk chuan ngai thatu te tan nin om nom ne te po alo ni pal lau dange engpo ni sila keni room lian youtube channel nei tu lampang thi zpm kan ni lo mnf kan ni lo ti la hi kan han soilang ni sila a thange ole kan channel in ngai thina ngai thatu zong te chunga thin lung takin lom thu kan sei ni he kan thu ron da chu hian tu thin lung ma liam kan tum haulova kan thlir dan le ngai dan mol te kan ron pu chu pui ve mai chau zo kani ole channeling ngai thaka wangin zawai chunga thin lung takin lom thu kan sei ni kan lo me